Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Love Machine? Oh, 10-4 pig pen. For sure. By golly, it's clean, clear to Taco Town. Yeah, we definitely got us a front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy. Pozdrav ljudi. Ništa ljudi, napravili smo pauzu 2 dana i krećemo. Danas je 22. mart, subota. Evo 11 sati je. Krenuli smo pre nekih pola sata otprilike za Kikindu na utovar. Tovarimo i idemo za Njemačku, tamo negdje na 63. Se prođe Meinham prema Saarbrückenu, pa negdje otprilike na pola puta gore malo severnije na 63. je istovar. Sad neko mjesto jebem li ga, ne znam ja to da izgovorim, ali ajde jednom ću pokazat ću vam, to jest morat ću da gledam pa da probam da izgovorim kako se zove. Tovarimo autoindustriju sad, šta je ne znam ni ja. Ne znam da je neki istovar, neka firma Turbo Sistemi. Šta je, nemam pojma. Ne znam kako su vam se svidjela, evo dosadašnja ova videa, ima još nekih koja nisu izašla od te prošle ture, koja će da izađu još sva, ja mislim, negdje toku sljedeće nedelje. Ovo sad kad gledate, to će izaći negdje početkom aprila, a ja evo snimam ovo 22. marta. I tamo neko je pitao malo o radnom vremenu, malo pre sam mu i odgovorio i bit će danas pričat ćemo malo o radnom vremenu. Radni dan, šta je radna nedelja, radno vrijeme u jednoj nedelji, u 2 nedelje. To će biti dosta za ovaj jedan, da sad ne opterećujem noćni rad. I ovo će biti malo teže za objasniti, probat ću tu na papir da crtam i da objašnjavam. Pa sad nadam se da ću moći da objasnim. Nisam neki učitelj, što ja prije kad sam išao za instruktora, pa tamo u školi su uvijek govorili nisi ti za instruktora, nemaš ti živaca. I jesu, pravo su ljudi. Ali eto, ja ću sad da objasnim koliko god budem mogao. Nadam se da će nekome to da pomogne. Nije problem i da ponovim nekad to. Ko god ima kakvo pitanje ili ne znam ja nekakav problem, nek slobodno napiše. Poslat ću mu ja kontakt gdje mu može kontaktirati. Pa nek on iznese svoj primjer šta je se njemu desilo, na što ću ja da mu odgovorim šta može i kako može da radi. Za sad ćemo eto da pričamo o toj nekoj regularnoj vožnji regula, kako se šta radi, a nekad u budućnosti malo ćemo govoriti o tim nekim malverzacijama koje svi mi koristimo. Sad, uglavnom svi znaju da koriste, ali ima dosta recimo mladih vozača koji ne znaju. Ili pita nekog starijeg vozača, objasni to na brzaka, što se kaže, daj samo da mu kažem. I onda on to ne može u potpunosti da shvati. Pa ću ja, eto, probati da pomognem.
bez obzira da li je mladi vozač ili stari. Ja ću probati da objasnim maksimalno koliko mogu. Što se tiče bilo kakve pomoći, znači što se tiče vožnje, nebitno bilo šta da je u pitanju, šta god da vas interesuje, ne znate, ne mora znači da ja znam. Možda se desi da ja ne znam nešto, ne znam. Ali aj što se tiče recimo tog AETR pravila, pa to sam što se kaže dobro potkovan. Jer i ja sam prije pravio neke greške, isto nisam shvatio, pa sam bukvalno hvatao te što drže te seminare, daj ti meni prijatelj dođi vamo, objasni. Ja kad mu iznesem moje primjere, nemoj ti meni davati one primjere iz knjige. Ja objasnim, jer policajac on neće objašnjavati. On će sam da vam napiše kaznu i slikaj se. Tako da potrudit ćemo se da vam pomognemo. Evo ga ljudi, dolazimo u Kikindu. Sad ćemo doći na utovar. Tamo ću ja uspjeti da završim kafu, zapalim cigaru. Radimo tu utovar u Kikindi, idemo na granični prelaz Horgoš. Danas je subota, nadamo se da neće biti gužve. S tim što radimo rascarinjenje na mađarskoj strani Roske. Tu ćemo se malo zadržati, pošto to malo traje duže nego inače ova standardna procedura, ali zato tu kad rascarinimo direktno na istovar. Znači može da se desi za ove nove vozače, mlade vozače koji su počeli možda tek ne znam ja par tura odvezli. Može da se desi da imate rascarinjenje na graničnom prelazu na ulasku u Europsku uniju. Ništa nije to problem, sve može u Europskoj uniji, možete da rascarinite gdje hoćete. Kao ja sad što ću da uradim. Znači rascarinjavam u Mađarskoj, a istovaram u Njemačkoj. Jer oni imaju taj sistem gdje su svi umreženi, svi zajedno, Europska unija. Dobro je to. Zato oni nemaju problema i ta čekanja kao što ove zemlje koje nisu članice Europske unije imaju probleme. Sad ćemo još malo da stignemo. To odradimo. Nadam se da nećemo čekati da je roba spremna. Pa da tamo je kao terminski je utovar. A mi ćemo naravno da probamo malo ranije. Pa nema nigdje nikoga. Dobre. Mislio sam da neki stoji tamo da uđe unutra, ali nije. Ništa ljudi. Ojebate, lebac. Odbim brege. Ja stižem na utovar, idem da se prijavim. Pa se čujemo kasnije. Alo, dobro jutro svima. Kafa, cigara za doručak. Ljudi, evo ga, 23. mart je, sad je 3:30. Upravo smo završili utovar.
to je jedna od lepota ovog posla. Znači, jučer smo došli u Kikindu, ovdje bio sam negdje oko pola 12, ajde neke 12 sati u podne sam stigao. Malo pre toga, ali nema veze. I evo, sad je pola 4, sljedeći dan. Ja završio utovar i evo čekam pauze da mi završi još nekih 20 minuta i krećemo na granicu. Danas možemo odraditi da pređemo granicu i da stanemo, da čekamo zabrana da prođe i onda večeras u 22 gas noću. Tako da smo u Njemačkoj u ponedjeljak. Ne znam ja kad treba prođemo Mađarsku, Austriju i malo nešto da uđemo u Njemačku. U utorak smo na istovaru. Sad je dobro što ćemo sve noću da vozamo. Dobro meni. Dok je još ovako da se može spavati preko dana. Kad bude bilo ljeto, onda tako nećemo raditi. Ništa ljudi, čujemo se negdje s puta pa da vam ispričam malo detalje kako je to sve bilo lepo na utovaru ovom. Ajde. E pa ljudi, dobro večer. Krećemo sa radom, letimo. Ništa ljudi, jutro smo prešli granicu, rasarinili smo kod Mađara i prešli smo granici, pošto nije bilo parkinga sa te strane autoputa, prešli smo na drugu stranu autoputa i tu smo na parkingu napravili pauzu. I evo sad je 22, sad će još malo 22 sata, prestaje zabrana i pičimo peticom gore prema Budimpešti i onda ćemo nulom pa prema Austriji. I onda vatra, sada se samo odavde malo iskoprcamo. Evo ga, kontrolu vozila smo obavili malo pre. A sad će da krenemo. A i ovaj se parkirao. Makedonac taj je došao kasno. Znači ljudi idemo prema Austriji kroz Austriju. Pa onda ćemo za Njemačku, gore osmica kroz Austriju i onda trojka kroz Njemačku i pičimo tako dalje. Sad da ne govorim bez veze na pamet puteve, ali otprilike znamo. Sad ovdje kako ćemo da namotamo u pičku materu njegove. Evo vidite šta je sranje. Tu sa parkinzima vam ne vidim osjaj od ovog. Evo ga. Pošto tamo je nastavlja se za Srbiju, a mi moramo onda se okrenemo. Pa ćemo malo da divanimo, nećemo nešto mnogo noć je. Ne znam još uvijek kako vam se sviđa noću dok radim. Pa onda ajde. Da popalimo fenjere. Pa ćemo eto u ovom videu malo da pričamo neki savjeti moji za eto neke koji hoće ili razmišljaju da postanu vozači kamiona, to jest profesionalni vozači. Pa ja ću ih eto čisto malo uputiti na što da obrate pažnju. Da li je to posao za njih ili nije.
ništa ljudi, eto nas u sljedećem segmentu videa.